kubor kamu kuat bani keren berpingat thok kumni. Strip off and lay aside the unnecessary. Weng no lani lau no lani bread no ya ke kabam don kam haga jingim jompi. Kata ka kubor lani yung strip off or lay aside the unnecessary things. Lau no lani bread no ya ke kabam don kam haga jingim ko jompi. Ngan puli swai gani ka dikhat na kaktian jomble na tangin din ngilay panteng ban ya kren na gani kaktian jomble. Na bakumta mangiru habala kerta wiarengi daulo o ki saki kat ne tungin bread no igajing penwet baro bat ya kata kapok ka bashats no hangi bat tungin ya pet igajing ya sha igajing ya pet tong igablabu akmat jongi ngapha kini gani khat ki ba apostle Paul u tho kanaba u tho ikibanget ukram keren kinong po u apostle Paul ukren yakibanget sabawang no nabagumta mangiru habala kerta wiarengi daulo o kisaki katne sama shwaba bimpuli gini khat jong Hebrew kulong bakan ar khat ka baning kong pirong kam ban sutho yak bo apostle Paul ukren naba ubo igaktin naba sto na akitin kasi kiten pareng kong therefore nigaktin pareng ka kitin kasi kong naba kabamot ukren soy kalanong kabakhatwe Bagara ngitip baro ikan nong ka bakhatway ka shiti Polski Hebrew bagal nong ka bakhatway ka krenya baro kito ki heroes of faith shenrang bat kentay ki bayat jingay suto pa baro kito ki bayat jingay bat shibun kumno able ay gijing kinyajo uda ka jingay kumno Abraham u ko ungu yo blay mi no na ka jaka ka bo khat yu ka jingay kumno ba Moses ula kentay no igijing long khonsiem jo uda ka jingay kita teter kumno ba ka Sara ka yo ban put kon daga jingay kita baro daga jingay henay mentapa daga dekot ka bakhat arong nabakumta mangiru habala kerta wiarengi dakil o kisaki kini kil o kisaki ba Bible on cloud of witnesses kini kita ken kibla let shabneng ngapha kita ken kibla let shabneng bat kiba peta wiar kiba kerta wiar ga jingim jungi kipet nang thina po ka baneng ka perthei ka bagit jaman siem pan pet ga jingim ka bagit jaman siem jungi kumnong ngi ma ka perthei amen hallelujah ngap bang pulilo igani ga jingja wang tungin bread no wang kilo to ang parabiong tungin bread no Apostle Paul wang tu ngan bread no kan ong kumta Apostle Paul tu thuk lang lagi haga jing kren wang tu bread no kamot ki don ki haga jingem jungi la kalong priu banget la kalong priu jong blay la kalong priu wei ro no ka kerdan ka jinglong mensiap ka papi bina haga jingem jungi ki don ki bala ban penwit haga jingem jungi haga jing ya jong pi wat ublay pirong kaman bread no kita haga jingem jungi amen Siap bangan puli wang ni. Tungin bread no ya kita ke jing penwit baro siapa. Bat ya kita ke pop ke basyat no hangi. Kano na pibi julai jing lai. Takari jing ini ke basrat. Kano na pibi julai jing lai baro dengan ini jing lai. Kano na pibi apa pilai jing lai. Haka suitcase pi berbol pi tap ki jangan ki nep. Pi tap ki jangan ki nep. Haka bakul. Nak tu jing lai ke pi lalai pi wan pai piong. Ni jen tangala ra tang khendiat ngara ikini ki bangam dan kamru ngara lang he kala cuma tu nga ke jing jong man bangale ilok jong ai jong Gabriel wan ra ka tu ndan kam ka tu ru kam be ngara be ha ka bukut ngara ki ker shibon hadu bangala le chutu ga ngau ni la ranga susha skori lok jong am kam ban kit khia ni ke jing kit mo ti ki don ki ti wan ha te jing le jing iru parabor ni soba kani ron kam be long ban ra kan ra kan nim long ni ra dang ni la de wan thai pat ni song ban babi ngla poi su ni ba le ken ni sang na yo ban thit mai ke le ban yo ra mo ban ra si ye da ki sedikit ki bobon ki unnecessary things in life the same way haga jingim jangiru ni long tik kumta bahabang ya ni ga jingim ga baganja ban sim pat uble kene ga jing ya jung ga jinge ni ra ke haga jingim jangi ka bam dan kam ni ga jingim jangi batagarang yun kam ban itu ya kita ke ki bam dan kam ban kloy ban bread no na ki jingim jangi nomor larang ngim kloy ban bread no ban wat bani ay kata hi kan penjat ni ga jingim jangi hallelujah. So there are things in life that you need to be careful about. Hallelujah. Unnecessary. Ang palang be unnecessary. Ang bangdang kam. Hangi baro akilang barang kam na unday ki dan pat ki bamdan kam. Dena singap bang purium ni.
Wong ni tungin bread no ege jing penwit baro, but ege daga pop ka ba shite sno hangi, but tungin ya pet daga jing ya sha, ege jing ya pet tong ege bala bu kma jing samba ba ka Bible kong ba ka jing ya pet tong ka ba kenjaman sian ka spiritual race. Ka ba ngingi don man la u bangai udan ka ka tong ka ba ublay ula da bu lo pa yu uban mare so na. Ka tong ka ba kenjaman siam. Ngam la ban mare ka tong jong pi, man pendek pi nim la mare ka tong jong a. Lala ka jong idon, ring idon you way back ubala man pedek ka ta thong de Jesus Christ. Amen. Ni hapet chu uwi ka jingim jingi. Amen. Balesi yang ong ya usnem harajan arpo au benai February na kwa anong ni piba kali ka bhai ni step pinyo so ni ko khubor banya rapia pi banya rapi ka jingim ko jonga na kwa anong ba shwa ni ko khubor ang krani pi blela krani ka jingim jonga. O try Shibun kike ke bangi kit, shibun kike ke bangi ne ban bread. Ngim juga ban bread ni sungguh baka dayeng ni bagi perang ni dia kecik. Amen. But kide ki berit. Kiba pempoi perkat kide kita kiba penjat bon ke cik jeki yang seperti banyak lagi ting jong blek ngan puli rekod ke bar ngon daga ba kli shu jisu unang pelong unang penjana ke jengit jengi uban amar ke daga jeng keben ni ke belabu akmat jengi ula sya ke ding pna uda ibenya ke jeng le ran but ula shong hakakti ke mon ket ublek ngan kli ke jeng kli let's say ke jeng kli ke ba ngarap ke jeng what are those unnecessary things that we need to lay aside if we are to walk this journey of faith. Kaya kita bamdan kama ke jingin jingi. Rani kwa banyai ke jingin ke bakinjam mensiam. Bangin poish kita ke thong ke bo blay bo ke jingin jingi. Kaya kita bangi hapan bread no, ki bangi habu no. Let's say kita ke jingkeli kalak benong object subjective. Let's say kalak ben yang hi kalak ben care na ke bangan mangaban bread. Ya pi galak benong laga jong, yang galak benong laga jong, hari syak ba orang pi ba, ki don be ke ha jing ke jongi, ka bangi ron ka ben berat no. Amen. Jong ale second pair. Jong pi le second pair. Hari kan don be ke ka ba pi ron ka ben berat no, ban bu no. Ba pi tep ba kan ni kan pen wet ya ke jing mare thong tu ni sama ke ni. Pi no mare thong ba kan na pi lai ki mare marathon. Barok ni to. Kano na PBE ubriu ba marathon, umare daga Timberland shoes. Hong daga coat. Alam lebih ni daga coat jangan semua. Semua ba pila na marathon, na hong daga overcoat. Na hong daga juti Timberland, na hong overcoat, na hong tupiak apa side. Natakat pala, natabringan, nasa ka plaro. Mangan marathon, mangan mare race. Kibabun, mahay kilong punta. Haga pertay ka bakin jaman siyam, ka jingim ka bakin jaman siyam, jangi, ngiyayat baru blay, ngiting yung balay ka ngam roy, balay ka jingim ka bakin jaman siyam, jangang susak, haju, balay ka baki baro kim, syakiwe nga pek, tanat ba, balay la di nga junjar ka di balay la di nga mat kumakiwe ki ma, namar ki don ki ke, pimtep bakiwe ki lale ayu, bala ka jong jingim jongki. Amen. Himtep bakiwe le si kila bread no ay kita ka ba punwit ka jingim jongki, ka bakin mare thong jongki ka jingim ka bakin jam siam. Amen. Hallelujah. Bata daw bitem nem, daga daw mamare thong barbo pirang ustai ti udi bakale am bobi. Ula rem lupahi na mare pa ka Timberland, un mare pa ka good nga try unsa tight unsa yap unsa na man ring man siam kalakot ka street ng lasyo ng mare. Dena. Ini baru ba mamare thong ulit no. Upang lagi shot makan di no dapat ipong sa lagi spike mo na nega juti ka ba hamsting kandiat na dapat iba pang na banyan no pang siya na ba naman mare ang wet. Na upang na ka overcoat barbar kumyo ya overcoat la jong jiling. Amen. You could stumble if you are putting on a lot of clothes, isn't it? Ya ka jingim de piru gidam ki ba pi dan ki bam dan kam ni jingim ke kita. Ka baling kong ngare gani. Ka jingim na. Lesi pun boy berkat ya kata rin na. Na puli gini khat baro ka way nga i ka jingim ka jong Jisu. Kani gini ka way baka Bible kong bo Jisu
Ka Bible kong ba shim le ran reula I benye ke jing le ran man ki walor ka ding pna sa ka thong ka bo ble bo yu bo Jisu ki walor ka ding pna ka way na ka bagin ka shibon ki ke ne kran bat pi shibon ki ke ba punwet ke jing em jingi ka way na ka ba punwet ke bon ki ba bon ma ma shakri ble de ke jing le ran ong kum no ong kum no la khai nga ka ni ka balang la du man dai khai Kinong kuno na nangangalay man sa kripat yung blaze away, ha? Lerain ka siya, di na? Ha? Wala lerain berbor kita nem, kapan sadin niya pi, sama. Let's see pim na po perkat ita, rin ko ano yung ba? Baro kiba sa kri yung blaze kiba to sa kumande kya, job lagi siya lerain. Amen. Baro kiba sa kri yung blaze kya, job lagi siya lerain. Namar kiba hayeng wasap na pikin kren. Kiba dan, kiba jan, kiba ang ipi kiba it, makigin kren, pilih ako no. Pihak tor siya prang manong no. Ngamle ranya ka jingem, na mga tip ka tunjong akaron siya mga siya kriyo ble. Aga jingem jonga. Amen. Baro kiba ran hangni ngangai pa pila job lagi jingem ran pila hangni. Amen. Because shame is something that will hinder your walk with God. Shame will always hinder your walk with God. Kajing ran baru God ka pentot ka jingat na pi baru ble. Pi boy berkat dia ka tahan dia gande. Amen. Don kibriu kibong kumno kay ngan lengbang sige Jesus. Ngala yang kecingin kumni namamo prenga kwa prong epi ba slap ha. Ba ublay upriang epi ba pi paisu karon me kecing priang me jong blay kecing em pi. Kabong pinge pat epi. Ka Bible kong no laro ba hok janga kolon yosi an pinge pat yo. I will make him stand. Hallelujah. And when he makes you stand, you will shine for his glory. Amen. Abon pinge pat epi. Kabaan they say depression. Kajing snow diaw ngihap kajing penwet. Pinam tungin berat no ya kajing penwet baro. Pi kaksin baro kani kaksin ka ba apply bon ki kay. They say ngabu kini kaya kmat jom kini register ka mga snow kam ngana ban jelo diki ringanget batiron ki kay kajing mdp ka ba pitip kendian ba piron ka man berat no iki. Kumban bu no iki. Kawai kasi kan mga milong kini wala kang ini. Kibabon esi kan itu bahai kibabon hagawai ka por ka ba iya khon ba ba ka jing bam khoi ni. Te kawai ni ke jing kai ke jing ka bang ikai wan barbor shi jing kai tin ka jong blay ukran iyo ba nga kawai ka singi kan mau nem kata ka ba pinom weng not ka jing to pi ka ba punwit pi kata kan penjat pi. Ngakran ni kita kubar ba sini ba blay ukran ni ka jing ba ala ngam sangi ano ni ka jing bam khoi ni ka eke ka jing pang ka ba kraw mana ka met jong. Siapa kau yang lain? Orang tahu apa pun mereka jeng emjongan. Asyam, berat no. Ngam judan syuk jeng kuat jeng emjongan pangan. Bam sisi empat itu kau ini ubah ngaju kerni jeng em. No, amen. Hallelujah. Amen. Kajing penwet. Siapa? Depression, disappointment. Kajing duk mensiam. Habang duk mensiam berbor ngim lasyo bani syakriu belai. Duk mensiam namar belai. Dan kita buat duk mensiam di pasal syakriu belai maruai hab syakriu belai lagi ya. Duk mensiam disappointment. When disappointment comes, you know what? Abang wan kajing duk mensiam kajing yang baru ubriu ko andai ngakwa noi pi ni ya berat no kita. Berat no kita kajing duk mensiam kajing yang namang tiap kalau nang syam kajing karai syakriu ni bedon kat kajing tu. And if God is for you, who can be against you? Kalau beliau dah regat bat pi, mana pula menyeng percaya kajing pi. Amen. Hallelujah. Depression kibabun mahalay sige berkat ini. Balik nan bu na ini kajing slow diaw nan bread no kibabun mahal kibro kiyakun kadai kapor. Balik orang ban bread. Balik orang ya kibanget ban bread. Namar kibanget kidon kajing ra na po jang kiban bread. Belum tahu omong ban bread. Kasim kajinget ya na po jang pi ban bread iki kajingem. Kibabun mahal kikit. Haga jingam jingi kedek ay bapunwet iki kajing kuslay walines e kwa nang iki kajing kuslay kan peniap ni pi kamstet bani ka kiat batu sigaret namang kum tabo pi nga ay sim pi bang pila bandi sigaret ni lak di kiat kamoy kajing mot jama galong ba ubriu ba kuslay
Pintip mana ki doctors barok ke jengpang, barok ki balai kelai sebelum pintip. Kini ki beriu ki bukuslai, ki poisi mental hospital. Kini ilok jangan. Kuslai pala ke jengmu ki berkah. Amen. It belong BJP. It takes faith to cast away your worriness. Ban bread no ke jeng kuslai zampi. Amen. Amen. Kajing penwet baro sama tungin bread no ya kajing penwet baro. Bade kita ka pop ka ba shots no. Sa amba kajing penwet baro pita nam. Kadi ka weight ka kiten parang teng stanat ba. Every weight de weight ka mo ka no ban kaya pi de. Let's say kajing kuslay tani ki kon gikti. Siap ba no na kawai ka long yeng mensim tayo. Na song ba kani ka long yeng. Kat pang nang song pa kani ka long yeng. Tango way na mabina ka kiten jo ki kani ni. Di pastor ngatinge ngatinge ki kon gikti. O ngatinge ka ki buat ka khubor ka kani ki nga nan duai kum no ye pi ma yeng pi ya pan kala shoy ki ka kam kran jo pi. Ka sawan ka ji kala kani yeng jo pi. Kat khanyan ngating pastor ki kunya ngating ko long ta. Kam kalena rati kran reblay na siu blay sniling kong adu skisa jan pin kran ia ka badai ban kran tene sintor jumpi. Amen. Bangong ipila na pi ban kalano igini kong kran jumpi pasuan ke jingkala ki pon mai ki bre ki ong kum kalong se kum ta kalong namar baga jingem jungi ka direction na jingem jungi baro ko we kandai ke ga bagi kran na sintor jumpi. Amen. Nang kerja kami try, nam kuasa berkuslai, ngelaju om di baru boleh ni. Haga jingem jonga, nam jo kuslai, banganum kuslai ru. Tangkawai kiran kijinge le kiwan bangan kuslai, wan mut pakam wan. Ya biong, oh pastor tem jo kuslai, oh kum juan jo kuslai ke jingem jing kam dai kum ta. Kawan ya baru kemawan ni pi. Na le tangkawai, na resist, nam tere ini ke jing kuslai. Nam pediang ini ke jing kuslai, kata ke jing Jisu. Amen. Ngari ubangnya balan ya daga jingnya. Hallelujah. Amen. Daga jingnya pihak berat no lagi kusai. Daga jingnya pihak mabru ini way. Sama. Kajing penwet baro kari ka iftip. Kajing bamma. Pa erang. Ntere ban ma. Bat not sa. Katuro kari ka way kajing penwet. Pan slow pi mare ijang mare tong. Amen. Dan kibriyo ki baong hana. Oh pastor kaya ka magkira magkika ay na mga ma. Pagkat napili ko ng uwi tiba kaya ka ba pipili laraga ujisu ang oka nga ban ma pipi. Pagkat ka ta. Tanong mo. Kaya ujisu klamang ba oh kaya ka ba pilali ang pi kaya ba nga ban ma ujisu klamang kunta nena. Te ujisu no kung mangangalama pipi. Ba ikiwero kunta. Amen. What jong nagkakastin na jong? Ka nga ban ma. Namar ba pi siya ban ma. Namar pi ong si ong ba pi ban ma. Amen. Hallelujah. Unnecessary. Ang unforgiveness is unnecessary things in your life, isn't it? Ang unforgiveness is unnecessary things in my life. I will never carry it with me. Amen. Ka bread no. Bread no. Okay, pala yung bread no. Ini tin bread no basta nat bhare na. Ha? Ban bread no. Ni ban bread no so tomet bha ta ktin dai na. Mag share ka na si pakat ng bread no kare mo sipon ke application ni ktin. Kana yang ipa kare bang bread no ya ke ka bam jang. Dai ka jingim jangi. Ka ba kala ban pensuki ni mare. Nampak akan slow man marathon. Amen. I don't want my journey to be slow. Amen. Kajing mare jangiru kamdai kajing mare si spa mitar na asaw spa kajing mare marathon takadaw niya ng kam bangin laban klan laban namdar kanuro kajing pulbet na laban mare man pandem katong mo kita kajing mare. Amen. Akaway kasingi. Pihak dia ngakmat jong try Jisu. Banai ke jingken. Ya kita ki baru ka pila le pila keren. Kat ba pilang dana ni pertei. Ya ke jingim jong pi ai ke jingken. Amen. Ngayang la kata ke jing suto man la ke singi bang sakri ublay. Bagawe ke singi ngan hab ai jingken yo Jisu. Hagawe ke singi ngahab yang banai jingken yo kenrat jong au bala jet bala kot yang ka bang hab ai ke jingken yo ke jingim jong. Amen. Ya ke jingim jong piru kum ki bangai. Amen.
Bread no, ang bread no. Pride, hatred. Kajing sarong thala, kajing sarong, kajing bitar. Kiba buon ma kikna, kini sweet asama, kajing bitar po to kiba kajing sarong kaya le, rengka na kajing emdi kiba buon ma. Ngamong ngipi, rengayo ite ka pertay. Bagajing sarong karon haduk kata-kata ka ni kita. Yang kibangget ngong kata may kibangget do bali nga mahami pi bateng-teng kay ka barang nga pertay ting kibangget kira lang nga tago daw ki. Tapi pinumra kajing bitar, pinumra kata kajing somen, kajing sarong thalay, kajing balay, na marka taru kan penwet kajing maret thong jopi. Amen. Kita kan mau beli Ukraina ini kajing kawai how new stem. Agar alcohol, kat bagi lang duay, January like waiterik, kat bagi lang duay ni. Orang pikan mau itu kektian, kalau beli uang, baka new snap, ubadan buram. It's going to be a glorious year. Again and again, I'm reminding you, it's going to be a glorious year. But kan mau ba, bakin experience ya ka jingem ka badan buram, now beli, karon kam ka jing sorit jampi, bakin ya leren baru beli. Amen. Tangu beriu masoret ukloi ban bread no. Yaki ba punwet tiga jingem jugu. Tip na. Uba sarang wong ngabiang kani. Ngabiang. Lain nama beriu sarang berbor nu jari lagi bat kiwai. Wong ngakambah mga manite. Pinam ka jingem jung ajung pi kam ni ka bagi ni jor para beriu. Sampai ini. La pin sko tho ba ka jing bang man shakri ublay kam dei ma pin nu jor para beriu nu jor lagi ba Jisu. Hilong nem ko mau. Hikren nem ko mau. Mau katong kabangingin lang kagajingim jingi. Amen. Hoy ngila bang bot igilin di ba apa supong no. Wang pertubot nya nga. Kumangal ma pertubot yung Kristo Jesu. Tenrei ka bakot ka lang ko mo Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. So don't compare. Ano bang ba? Teng-teng ngasul mo yung play. I want to be like you, pastor. Or sometimes I'm so humble to hear those words. But every time I tell them, I am also looking at Jesus to become like him. To become like him. To become like him. In my life, I want to become like him. Makuha man lang kumo Jesus. Kibriyo ki ang, lakasay man lang kumo Jesus. Habaw Jesus hiyo ang. Bangila man po siya kitang kirtan. Amen? Amen. Ngila man lang kumo Jesus. Hagar ko berkat, hagar ko kren, hagar ko injunyi. Ngila man lang kumo. Mag-Bible ka ang kumta. Amen. Ka-Bible ka ang kumta. Kung biit jong blaze nga ba? Lesi sa kagaway, kaya resentment, kaya jing tut. Kaway na kapapunwit, ikibriyo, kipabuon ba? Kaya jing imso kipagit sa kriyo blay, kaya jing tut. Tut luay pala. Offended very quickly. Mong step. Kaya man mong step, kaya man tut step, ang kwawarong yung iba. Kaya kaway na kalinti, kabalaman pun slow down, kaya jing mare atong the peace. Ngaso mong palat, ngaso ngamhun bakile kum ni, ngamhun bakile kum tay, haga jingim, hinem, kamdang tanong ka parang ka perfect. Kamdang ka parang ka ba janay, sutunem, kajing janay, jonga jong pigire hatu, pag inapoy siya pwede, ngibe raya kajing penjanay, ilang pamilang kinang ni, ngibe raya kajing penjanay. Amen? Amen. Don't say, I'm Mr. Perfect. Wala haga jingim, thok siyong gari mo sa Mr. Perfect and Mrs. Perfect. Eh? Mr. Perfect. Amen. Dan mano-mano ba dyan? Ang payo yung, ang payo siya nga, on the process of being like Jesus. Amen. Hallelujah. Dan way briwang ba? Nalay naniro nga mohon, nalay hanturo nga mohon. Kat sa balik nga mohon, hagapukon ang siyang mahiyan. Kaday ba? Lara pimuhon man net siniro, sa tayo pimuhon, kabha ba pisyong nahiyan. Namar balay, hagapukon kasi nga lang makat sa makilay, kan yobe kan gajing mating tot. Kan dande gajing tot, yung gajing na balay, pimuhon. Kibabuon si briyo, kiyong ngam sa kriso yung blay, naabiyang katungan at hat. Ano balay? Give up no. Ano balay? Looking for a perfect church. Let me tell you one good news. Tapi boleh ke kitab Jepun ka City Jomu, yung apostol yung kitab Jepun Paulay, bawa niyo tri ka barang.
po Asia Minor kamdan kawairu kebalang kebajanai. Dan mensati kabawang ba. Habarang kaman kala kabamon kebalang apo Efesus. Habarang kaman kala kabamon. Setu na. Amen. Hallelujah. Tangu Jisu bajanai. Ubra janai. Sutu ba ini wanam sutu paslapan kadono jompi kala janai. Setu na. Kadono jompi kala janai. Kadono jompi ang tik kamu Jisu. Kan baklajo. Aku kau berkat, aku keren nak bakal. Kau imju. So now, kajing janai kamu mesti tidak lupa. Kalau sudah bakal kata, you are only perfect in the spirit. Amen. Hari aku berkat, berkat imju dia kemet, dari spirit bakal lagi. Amen. Hallelujah. Sudah baik kata, nama pun kita bilang, oh, dari kamu berjanai kamu, kamu mesti tidak long kick kamu Yesus, kamu mesti. Kamu bakal lagi. Kadang-kadang kepada pidwai beli boleh kupau jubah pipi mau hiu Yesus mau pipi aja jubah pipi. Amen. Hallelujah. Tong ini cek ini, tong ini petlang ini. Berhaba kita kini kiki bapenwet ini ke jengkeli ini. Pisah ni bau blek. Ulei ban keren ni ke jengkem jompi. Pisah ni bau blek unang kun kani kawan bread no ke jengkem jompi. Kau ini tu ban bread. Hiu blek halau ang bread no aru snap ha. Man puli no ikene ke jingja baru aku nak Bible mam beri pi bau ang pat kumni lara ngang keren pi ngang beri pi lara pi kuat lara pi sha nga bangan penbaik pi ngang penbaik pi lara pi sha ma pi ngang la blek pi. Kita ada keting jong blek hang ni. Man puli no ikene ke jingja baru aku snap ha. Hebrew kalau bakat a khat ka basan ngan puli. Nagar pali pin repile chiyang puli ini ke Hebrew kalau enggak bakat ar barok kowe pin isukun ki kai ki bapla ba kting jong blai ka umni ngapri rekat ka balai namar tu pin berkat yu tau bala sha e ka ba kat ni ke jing kren persha ya ladi da ki bapop ba pin amman thai de ka ba snu tulot ngai langai hakiman sim jong pis ngapa wa pasol po wanum snu tulot ngai langai Habis kita jengek kiwan, warong, oh labiang ngating am kuasyo bersekri ublay. Tur persya gitu kita jengek ke bawah. Amen. Uji suruh tur persya, kita jengek ke bawah kita jengek jengu, ke bawah pedap kita thong ke jong blay kita jengek. Amen. Ubret iki baru kita penwet yu, utur persya ban pendap kita thong ke jong kepah kita jengek. Amen. Sekap bangan puli kita khot pesau. Pimpat ya le persya haban demi Islam. Dah ke baya pen persya bat kepop. Sekap bangan. Macam ni kau nak kering yang puli ni kau bayar kau ni berkat ni. Kau tu ni kau ada bahar Ukraine Jepang. Kita kijing ki lo ki saki saki yang ni kau bahar ni Ukraine Jepang Yesus Kristus kau balai Ukraine Jepang yang ni kau bentang kau setanat pa. Wah pi pimpat jule kau pop haban demi Islam ni lah. Kalau kau ni kau pop haban demi Islam. Yesus lah kau ni lah haban demi Islam. Agak jengem jengu. Sengap bagai rekod kebesan. Bat pila klet no ya kata ke jeng kentu ke bapen I hapi kumbah ki kon ku kon jonga wat nyu sting ya ke jeng sneng sempat nau try. Ong ke jeng sneng sempat nau try. To baik ba ke jeng sneng sempat nau try kam de ke jeng pang. Amen. Ublay jus neng sempat dia pira ke jengpang. Ira hang ni, ira mlin ma barong ni. Ani pastor, we bri ula phone nga nanti na po rendo ma bis tayo ng step. Sa ni bu tray mo ni. Pastor na try ka na pop ni nga try ublay ula neng sempat nya nga magani ni ka kani nga pang nga try ula neng sempat. Gibri gusta ma barong kam ka katin neng sempat no try. So mo beli upadu dia. Sempat dia pira ke jengpang mo. Sengapa? Puli lo di kini kat mo. Seneng sempat. Bat pila klet no apa ba? Ku kon jonga wat nyu sting ke jeng seneng sempat no try. Lem ni wat singo telot ngai habada seneng ya meda u. Sengapa? Lara syak seneng ni. Ke jeng seneng ke dia sengapa? Ublay seneng iti kumno, jumpa ke katakan ke Bible siapa? Pipi seneng kumno iti kon. Ha? Jumpa apa maksud mah? Pisip lo dia ni ya. Pisip kumno piseng, ketian, baru dia sempat, ni ya. Tahu? Pisip nak kata ni mana? Hah? Kan seneng nasi. Hah? Hah? Pisip jelek kumtar ni ya. Him just neng kumta.
Piu blay lo ba usneng e pi usneng me katin jo. Kat pina yo so yo katin blay ka ta ba ni usneng e pi. Amen. That's right. Ublay usneng e pi la kajing pang. What come not bang you blay. Semua orang ublay abang ni ublay lah setengah sempat yang pastor bang ukak bang tunjuk kat no ngai je. Kata kalau ada yang por ni bang weng no kita gigi nama katakan si perkat niam ke pemton nak baik. Dan polis yo siap bawang ni. Usneng sempat no trial, wat sungut telot ngai. Beri wang ba sungut telot, nama rasa sempat berbor mo. Ni nanti lah biang. Pandai syuk nama rasa karek. Rasa seneng deh. Bara bor ki kau ni, jadi syakri you blay, pi sampai ni orang kata tolong terus jadi you blay, but dia pi sampai. Apa pi syakri you blay, kan no stem pi ya, kajing ya tu pi syakri you blay deh, kajing seneng juga tu jong blay kan kuat, kajing tu pi kan pi sampai. Amen. Lalu pi kuat ban san ban rang ba, pi ap sya kajing seneng. Lalu pi bilang dah siapa baik ni. Nang tingting lagi beri kepada penbaik mo, penbaik sama, gaji penbaik yang alat kawin, gaji penbaik bau blay ukran ketenjo, gaji penbaik lagi beri ujung blay, kibaran kabarong halor ujung pi, denam rulers are over you, kipan baik gaji ujung pi, ni apa asal asal pastor kerja, penbaik yang ngati ngamuan je sengshu, The keren penbaik dia pi, lalu hilang kumta siapa? Lalu himlah man kau ngui ke surjong beliau, kumnopin kau ngui ke surjong blay. Amen. Jurang nunung yalam bakwa ba, baki kunjung ukin jat. Amen. Kamu je berkat, man kapor ngajong ini team members, anybody, everything that I do, everything that I say, my mind, ngalaman bakla kiki aga resi ke keren jong atang kowe. My mind, my heart is for the benefit of my children. Amen. Amen. Hallelujah. Uktaw lang kung tayo ikikuan. Singap ha, pulilo ni. Dahil nagabantay ka dyan, singap ha. Namari ubaw try, uihit. Ang ubaw try, uihit. Usneng. Ang try, uihit niya pi. Tagra usneng niya pi. Hade. Ang day nagkasing pangpat. Hallelujah. Wat ang ba? Ani, o jing sneng. Dasung nuchuan namlit jiseng si ublay. Tama, kaya, kita kumot. Kato lah yo jiseng na ublay. Jiseng si ublay. Kato. Ha? Kasok bahingi ban bulot siya ublay dia. Kata ka kaway ka bang ngi na siyos ngo boros kata. Kalalong do along snam. Kagaway ka nanti. Ba, kano ba ublay? Dali jiseng, namlit jiseng si ublay na kum accident. Kaya, kim kau ngui nga balik jiseng, kalawan ka accident. Kamu juga ta, na ipiyo nang rem kata ka jong ni pi. Wanam stengi kon kum ta. Kinampoy siya kayang jong blay kikul kiti jong pi. Amen. Ang pulilo ni kanis, nga pa. Namari yung baw try way usneng, but usempat yung kuan baro yung baw pediang. Dekat banyaw. Balik nga pulilo pi kani, mapin suto ikan dekat kabalay. Mga baar, baningkong baar, magkakaroon ban bread no. Kung no kan bread, ala ubliyo nung sneng ipi. Ha? Makamahal di mo siya, ipa. Siya mahal di ising dyan, kukuha mahilapin ang magigiri. Namday mga panhe, yung soitan, ada berem lupa, nam taga buram jom yung kawin ito ba. La siya sempat, nanda ba rin? Saka ba siya train, na tap do to biri ya ito. Now the sitan now bread no simpan kita nak kasi. So then, habayo kasi snake ko ang bread no. Rin balik ka ka ba ningkong ba araw no ban bread no uang parang ni. Taka daw. Abawan kasi snake simpan no try kasi bibi. Bleu iye pi. Bara ba iye pi ko ba bibi bin san bin ran ba. Pin roy ka ba kanjaban siemte. Amen. Nam ko abin kulong sa. Amen. Baik ang pulilo yung ganito. Dahil nagabanta ka diyang panbaha, baphi biyay siya, ublay ule, yapi kong yakikun, na marunong tao kun yung maukpa diyang uumyos na yung sempat. Dekat bapra. Hari lada pilong, klem ka diyang sneng sempat. Sangap ha? Lada pilong kiba klem ka diyang sneng sempat. Nagababaro kilong kinong yuk banta. Sangap ha? Ang pi pilong kinong yuk banta.
Ni baru ni kan abang ni semua juga bentang boleh ni kan semua besar burung no. Jadi saya sempat no kan juga bentang boleh. Amen. Correction is also an inheritance that comes from God for your life. Don't neglect that. Amen. Kajing kerkuh, kajing perkia hoy, kajing seneng sempat ru kawan hajan. Siapa? Lu tahu ni. Henry la pilong klem kajing seneng sempat naga babaro kilong yok benta, kumta pilong ki kun tongka, pema. Henry ki kun kaburam. Kau berkendai. Nalor kini ngi laju don kita gi kepa kadok jongi ban seneng sempat ngi bat ngi laju buram yaki hatungin kamlong shibon hapo kepa ki mensim jongi bat ban im. Kepa ki mensim kan pang blue kepa. God is the Father of spirits. Kepa ki mensim ba seneng ngi dan maga ketian jongu. Toh, nang kli thi ko gi jing kli. Bai no kaman seneng sempat. Huh? Come on, it's a good time to ask. But discipline ni kecil cuci. Ini siapa bangun pulih lagi ni kecil jabar aku. Itu yang pulih nak kan ke bersipau ter ni pulih. Buka awan pimpet je ni. Namar ki shisha tang kandiat kisngi kila seneng sempat yangi kat baki ibit maki. Rema kenang ni kapan penmentoi yangi bangin yok benta na ke jengku jongu. Siapa? Ke purpose kau boleh seneng yangi bangin longku ujis. Agar kau berkat, agar kau ilmu. Agar jengku yang maka Bible kekeren. Amen. Hallelujah. True holiness. Siapa? Dan pulih ikan ni. Dia ke jing seneng sempat barok kam imat mentah bakalong ke bakemen. Siapa? Mereka pasnusi. Mana bas tenat ni dalam asya sempat ngak mau mensuang ke bagi nak sekriu bleng ngamat pasal Nathaniel. Oh ke jing seneng sempat ke balabun. Ke balabun ke bagi asya. Ke babun ke bagi pendem. Ke puar ke dok kam kuat menong. Berayu tak. Ke dok berkuat keren persya. Mo. Mereka bersiam kau. Penkongo, nomor balik, penpah. Serusi ni apa syak, keren. Leh, dah penbaik je pi. Ibnai dia rupu sampai ki jauh je. Ngapa? Apa bisa penbaik berbor, kemen. Aju ongi ki beriu, apa dan menunggu menang keren ni kejengim je piri piri kemen. Amen. Piri kemen, nomor balik. Ublay utong kenang ikibriyo jong blay balong ka jengker kui ka jengem jompi. Amen. Tiga jeng seneng sempat baru kam imat mentah galong ka ba imat bagalong ka ba kemen henry ka ba sengusi ba penban hadin ka penmi usok basuk hagita ken ki bla terima ka usok ka hokkeng sama ka bakan na bagumta to pinra ekikti bala penhap kriap bari ki khosiu ki bala sator batu penlong ki lenti ba bet ki jat jangpi man om pen paino ekita ka badako na galenti henry kam tam ba on pen khia ka bible ko. Amen. Baba piyok ka jeng stay di kau kalau yayu piwan ka jeng percaya bola yang dia tidak semua bersyukur. Amen. Look this, you will never grow spiritually unless you receive correction. Pinong roy ka bagai jaman siam lala pinong pediang ni jeng stay di sempat ke bawah lembaga kesian jong blay lembaga brio jong blay bapa kami kesian jong keren kesian. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Basically, we get caught in the EP. Hai pangan ang Kolosai, kanong balay, caught ba pra. Kolosai kanong balay, caught ka ba. To schwabing in picture Kolosai, let's see an pai shwa si kajeng ruay o Solomon. Kajeng ruay o Solomon kadon hadin ka kitab Ecclesiastes. Let's see bon na pipiyong siya ka kitab jeng ruay Solomon. Ngarok ting-ting mo dan puli siya kitab pihak wat banya jadi hadian ke kitab Ecclesiastes ko ay pipin ini dekat iba ri iba sutanat bah. What are those things that is hindering your walk with God? Ecclesiastes kalau nong ke mabenga jadi Royal Solomon kalau nong baar ke dekat bakatsan dan puli ini dekat iba sutanat bah. Ba ini dekat iba man nga puli ni dekat bakat sang om ni tungin kren tungin kem mi ke mersiang
ki khun mersiang ken pet ba kalong ka baar ka khot ka basan ke jingroi Solomon kalong ka baar khot bas khatsan tungin kemi ki mersiang ki khun mersiang ken ki ba pen sniu ki briso namar ki briso jangi ki phu sentiu to ba ketin parang ka ketin kasih ka tamo. Can somebody help me from chapter 2 verse 15? Can you read that Makodo in English? Catches the little foxes that swallow the vines, for our vines have tender grapes. Ki khun mersiang na ni ki mersiang ki barit sa little foxes. Kini maki ki ba pen do ki briso ki ba pen kini mersiang ki barit kamu kini ki barit ki ba pen do ki small things. Sama. Small things. Ang kalau yung small things have the capacity to destroy you. On small things. Nagarang ting imod ba habaw ka Bible na karon ni jud pungwet ang karon nang igaigit ko ba he. Ibalit nakalaw nang kajinglong jong piro. Kajinglong jong pila si kajinglong lana ka jong kajinglong. Mo la kajing tu kirang kajinglong man shwa iba nga brand no na kajingan no nga tip pag tu kajinglong kan penjat yang nga ka penjat kajingan day jong nga kiway do nga brand no ila tanah kajingan. Baik Kolosai kalong balay. The little foxes destroy the whole vineyard. Baik ba? Ki barit. Ki don't get a kapor, but the capacity to destroy you. That's why you have to be watchful of the small things in life. Amen? The little things. What you often say? Oh, kani ka ba? Lele. Pikir mau nem. Kibi kma, kibi ongi ki kun lele. Lagi warna kulong na school. Bangday jong na jong. Jong nong tu kun. Oh, perlap. Oh, tetap lele. Next week, wala sa katifin. Oh, kung dito ni, kapag may, oh, nili. Hado ka po yung kapuar, ginong tuusan sa angpat. Oh, kalay. Amen? Little things. Amen? Make sure, kung hindi balik school, I want to do extra hour na ba? Make sure, keep an eye, make sure, teach them. Kan maway nak de kum ta ba upoy hadu ka por ka untu untiem de ta de ka way ka uniu ka pa bor umle de ka benta jong wala ukon oh kamene oh kon ani yo gani wow tempted by your no little things add up to become big things. Amen. Ki small ki berit bor na ki pelan ki bahe orang yang berusia bagi nompoy siya tayo ka jingim pe Kolosai kalong balay kada khot ka bang ra do ka ba khat way kani khot ka ba khat do an puli ni ngai bule ku khui pi ni ngi na bang ni kti ni jong play Kolosai kalong balay kada khot ka ba pra do ka ba khat way te teng ni puli ran ni ka bentar kti jong play sa pa kalong ka balay kada khot ka ba pra do ka ba khat way kya bang puli pi ka ong ni Henry menta tu pin bread no ru, ang pin bread no ru. Setelah ini kita man bread no, deh kan? Bread si man bread, man bread ayu kan? Siapa? Henry menta tu pin bread no, siapa? Kini kesiki ko kram ni kinong pop dia. Kanya lagi. These scriptures are speaking to me and you. Amen. Kinong pop kamu kram ni percaya bang paten yu Jisu. Kanya ayat ni paten yu Jisu. Belak pediang yu kekeren nyanyi siapa? Henry menta tu pin bread no ru yakini baro kajeng bitar. Oh, kumulong ta kajeng bitaro kadang dan saya akibanget. Kadang dan. Rawang pa kajeng bitar shla, kajeng bishni, kajeng keren ben, kajeng keren si. Oh, kajeng keren si kadang play. Siapa? Kajeng keren si nata naga shentur jong pi. Tuwad ya lamler parlong kemun oa kajeng lamler kadang dan. Siapa? Wang pihak bread no yakini. Kawai na kapapenjat igibabon ma siapa? Anjo ang gani even in the church you don't still setting. Ni kani kawai ka ba? Beliau hikay ka jengem jengem ba ingay bot kani kawai. Ngem ju keren snil ka jengem jong hadan dan jongki. If it ever comes from my mouth, I'll tell you, I'll be the first one to stand before you. But we have never said no negative thing about anybody behind their back.
Ika bagi dia keren, ika bagi dia bersyukuran pada tang-tang di Sokia ya nak jam. Dia keren kok, berkeren iki bamde. We never speak any negative thing about them. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya daw kajing apay ya pra ki babuan mahabli kajing kenram kibi de nang ta. Kabang ngi keren backbiting people from behind ngi keren lam ler ngi barbon ngi bad news spy about day kajing jono. Lagi krian jongi sama. Kajing keren ben kajing keren si na tu wat yalam ler parlong apa pila lot no yo brio ang apa pila lot no. Ni la lot no yo brio betemen but you ya kajing le jongu. Mana tau brio betemen? Tau brio betemen ke tu kajing long jongu adam. Ubarem po. Arab lot no yo tau brio betemen. Kila thong pada kajing long jongu. Jongu Jisu ke u adam u bakat do. Amen. Sama wong ni. But to pin ngasta ma bi khat ba shipo buat ba nga ong bat phila kup ya u brio bathamai brio bathamai ya u bala dang penlong thamai ha ga jik tip ka ba kat ba kum kat dur jong tau bla thau yu khat ga ba khat we ha ga ba om la long u greek ber u jiu ka jing ot share ba ga jing ba ot share unong kendom u kenja skutia de u skutia mo pa ba u skutia umrau u ba lat lu nya de u kris ulang barok berhabarok dekat ke bakat am kuat pin skapa hadu ke dekat ke bakat sau kani kering apa ni pingin le umno benta skapa hendra namar kata kum ki bala jit ki ba khut bat ba ije jong blaze skapa ong ipalong biang piriu bala jit piriu ba khut piriu ba ije jong blaze skapa ong biang kata ong piriu bala jit piriu ba khut ong ba ije jong blaze ông phi đây uriu khôi ông bao lâu thì ông phi đây uriu khôi bali ông ta nó barbar ngi mo kani khtin riu khôi along out of the somewhere riu khôi ni ma phi u bla pediang yo Jisu bla yo ga jeng sai ka snam u Jisu ma phi pla dei uriu khôi so nam ông nan kam man ông kum bitu ki wei kin nyam la ka jong uriu khôi tao ta riu khôi wanda Riu khôi wanda shisha to ba saint to ba you are a saint every one of us born again ba impli ong ni to phin ya kop ya ki donot ka jing snosen e ka jing sbun ka jing snorit ka jing jamnot ka jing sha slim daga ba ya sha parlok ba daga ba ya ma parlok lada unu dan ka jing mudui anu kum bau trai ulama ya phi kum taru tu le ma phi khat bakat sau but nalor kini ki ke baro to phin kop Hikup hibrat ege jenglong beren hikup ege jenglong batmai denam omno tu kup uang tu hikup ege jengya ie kabalong ka panpo jong ka jeng penjanai serupa kumno ka jeng penjanai kawan panpo ege jeng penjanai oh biar ege jeng ie ka perfection ka kien perfect ka bun ma ka jeng perang kam jengka ka kien perfect ru kamun kumni ka jeng tapura completeness is Biar dia jadi kita baru kita tak pura kita jangan ini kejadian jomble kalau baca jangan haleluya amen pada waktu tu yang terjadi juga kita kalau juga kuih juga dan aku kalau fikir ni lesi kau ini jengkeli suai kau bangin pekut ini singa ini character building takes time second ni apa Nah, thought again here, but good again. Character building takes time and it depends on you. But they get long jingim to pick a shipboard, ka shong ru happy. Kat no pilong la gloy but them sa kataga ba blay open back the PDF so na. Na la pi guman long la gloy banong try. Tarong man ka jing shakri jung you blay. Happen back the ka ba shipboard ni. Internal adjustment ka dan ba shipboard. Em ngam dia berkat untuk try. Let's say dia kon berbuat bagi try sini tadi kibrio. Em kata ngam dia bandar gaji. Ada penbaik dia kata gaji jonga. Amen. Teng ini try still you want more persya. Kalau abang ini baterai lang, kalau abang persya ini kesem, ya nuru. Penbaik dia kata kalau syapo gaji jopi. Amen. Hallelujah. Berat nak ni play Hebrew lang bakat Banding kong bat baar niya, duway man ay ngut ublay. Yung puli lang ganyan dekat sa sisiyan pa. Pengin ay ngut ublay. Ngayon ganyan yung ublay, yung ay bore pi. Kapag pinong try, talaga ng kano ka pa may piniha nga, kapag ka man bread no,
kabanum kakalesi kanum long kabatay kajing jonga. And bread no kajing jonga. Amen. Hallelujah. I don't know what is that for you. But there are no unnecessary things are not required in your walk of faith. Ki bam don kam nai ra ya ki kabapiyat ni kajing. Amen. Hebrew khaan Iwe ba angin puli lang. Nabakumta mangiru. Habala kerta weringi. Daul o akisaki katne. Mano kita kilo akisaki katne. Siap sini. Kitu kiblalit beneng. Padang ba kilay beneng kim tip iya ka bagilya. Kitu kiblalit beneng kitip ya ka jingim ka bakenjam siam de pi ko kiyap. Ya ka jingim ka bakenjam do kim tip iya. Ya ka jingim ka bakenjam siam ko no kiyap ng tao try. Kata ki bri kulay beneng ki pay kata. Hey, are you listening? Hallelujah. Let's see. Najwa yung video. What you do man siyam? Kibabon kibang ito kilalit breng. Ay ngo imetray. Hari ka jingim ko pagka jaban siyam ko mga eman siya kriyo blay. They know what I'm doing. Hallelujah. Let's see kirang kijing sanot. Tingtang blay. Let's see pinong. But yung angin mata. Siya krihon yung blay. Nakamao ko yung see. We were in the house of Pastor Nathaniel. His grandmom is a loving mom. Iliit jeng ini kenal ni syong bani pun sin seterat bah kisi kado jeng syai ka bani leno kini ko ba seterat bah ka we na kisi ka bani syong lang marki khon jeng ka bani duai nampak ju snow ka dia jeng jong ka baganda kan sotu kum ni hat por ka banga duai bat ki para jong ki khon jong image jong i pasal da thai ni syong lang duai ka wan we ka dur ni kimi jong i ka ban sim jong ha ka sikhen ba ngo balai tanai me pum ka mau ka dur ni kimi jong i yang ngam so kwa mangan perkat kata beli ka suan ngam le wa perkat lu kawan ulei wang perkan mau iki dia kata dingjat ka bai kemi ngan bagi em bagi em ka chat ni ulei ko i chat ni ulei ba ikme ni pe nam bene ni ke sin ko ni ka sin to man that move amen hallelujah Nakwa orang bapak bah, kajingim ke bekerja siam jompi, kim lele, kum no pi pong, kum no pi riam, kaya ke bapi bang, kibaran na beneng kim patiaw ya kata, andre kajingim ke bekerja siam jompi, kum no pi yai, ban mare pong jompi, ban kay, ya kata kita para bola kajingim jompi, amen, hallelujah, amen. Napukot dengan iwang, nawatungin bread no, ya kajing penwet baro, ngampat kerani kini kebaan, bat kata ke pop, ke basyat no, hangi. Kapop ayo. Kajeng ko slide o gade kapop. Ha? Amen? Yan sa ikran ni gini ngawin ng banta. Batong ini pet. Da kajeng ya isya. Ya kajeng ya pet tong. Ya wala buo kamat tangi. Bang yung mare. Kani kajeng mare tong ni hap ya isya. Ang ipano pipi hap ya isya. Habang kajeng ya. Iwan mo nong. Oh, labiang kato. Palat ngating ang mukha asyo. Ha? Perkat mapia bagi syakri ka kamjong blay. Larangi yung labiang atat kwa syo ba syakri blay. Ako tena, ha? Ni hamare kani ka mare thong na ka jingay siya. Skaba. There's a saying when the going gets tough, the tough gets going. Ha? Haba ko kado jingay wanong oh kinyo labiang atat ba syakri blay. Habuan ka jingay tor. Ujisu, ui ka thong, ui ngai pi. Tagarau kamsalia maniat orang bangan pendap uyai sya ai gejing sya tim uyai sya ai gejing sya syo gejing sya bom magamet gejong uyai sya lo di kita nomor ie je pi amen hallelujah tika ai ke gejing em jugi le se ga bapun wet gejing de jing bo blay ga baginya ni gejing mare thong bread no gejing bamma ngin bread no amen gejing sarong ngin bread no gejing bitarang ngin bread